Unongwat RTI uba dispasing rani ulai itu baki kambalait hapo katnat sarkar prepare kidan hadu pra hajar arfotli habakran cekilat thai khubor menda kasngi ka arfoi tere urisau uba dispasing ulai itu baki kambatli kilat hakitnat pulet kadai hajar sauspa nyotli hakatnat MEECL ki kambatli kidan hajar laispa arfotli hakatnat ka kot kya kidan nyospa sap khunaitli bat kumju ru hakiwei kitnat sarkar uba dispasing ulai itu banakini ki pra hajar arfotli laispa anrif nyaw kadai jong negrims batang hapo kajela kilong nyaw hajar sanspa anrif laitli ki kambatli klem datungkam uba dispasing ulong bakat kum kejing pentip jong menteri rang ba kajela ukonrat sangma ha ka dorbar thawan ha kini ki binai baladem baki kambatli hapo kajela kadai lai hajar henrai kane kamdai uba dispasing ulong ru banadu usnam hajar khatpra hadu menta kim patungkam kalong ke basngosi ya kajela kajongi namartang ya kini ki kambatli baladem mang luparu kimla bantung onna yakran yakikam batmai ong shu uba dispasing rani Hingga kami kum aktivis nora SP yang jinsisya lor kalat kamat jam nadu basdang harunta te hawa kidon ki batmai ke bana shuyo atmai nta ngapat aci press ki batmai lon ara aspa like nyutli ki bana shuyo anisni te baken total ya gani jingdon ki puas apa vakansi Meghalaya kamdei lah hajar kumauci minister kadai pra hajar arkhotuli kentuplang ru bakini krim lais pa andru punyutuli te bankamya tip tikana pi ginong pe berkhoi te hni ngasthu epi bak head department kala news pa sau kundai water resources kala chispa propulai Directorate of Statistics kaya kala chispa lai pulai, Directorate of Agriculture kala lai pusan, Directorate of Horticulture kala lai puwe, Directorate of Soil and Water Conservation kala ars pa arfunril, Directorate of Commerce and Industries kala chispa kala tali, Directorate of Printing kala chispa sau tali, Directorate of Sport kala pub, Rudi kala aspa propo, Education tang arfunril, Directorate of Agriculture aspa art kenika MS kenika Meghalaya Society Livelihood kenika la kindai putli ka CNRD block ka po sekretariat kala khandrutli ka forest aspa nyundrutli ka MEECL kala hajar laispa arputli ka urban plus muda kala samsantli DC Nostin lai putli kini krim laispa andrutli ka second battalion West Karohil kala chispa andrutli DGP hangne kalai South Kundrutli, MGCC kalai Karkindai Tali, DC South West Kasihil kalai Tanglai Tali. Kabang layo haru benta kadon total vakansi kadon pra hajar arko tali ki pos kamdei lai hajar. Te haba minus no kani nikrim lai hajar ndruspa lai spa andriu ponyo tali ka total vakansi hapo astila jong kadon nyeu haja drus pa sampulai teli te habedi bagani ka vakansi te nga sutnar gun pentip sepi bagadon kani ka siki na po ka FGP ula tho sanga ba ong ban idon bentalang na benta ka arfratari trik rally kaban sedang na peran sa te sepo perkiat te habedi bagani ka siti hanni gila tho sai ya kada ya ka jintmu jogani ka rally te kala karpat yang aro bani menta te langkani kadi kalat ka bangaro kentu ya pi ki pajba baro ha jela ki basokia namta ki kon dikti ki basokia namta kaya kayo ka kon de bastit te karpat ya pi ka ba lakum nomno bide bani apurenti ha te sngi magani ka sngi kandei ka kam ka ban ya deli namta huri hura Ndrei ka David ka hok long try lor ka tam ka jam bat ka yo ka jopi. Te hangni ka number point ba praro ka lila tho sai. Hangni ha be dei bat ni kun samlai ki ba kwa ban yeng ha lo ki jat. Directorate of Commerce and Industries hangte politics ka magani ka department ka erap na ki bri ka basik ka seng kam job. Kamu nadu ki basujan ki ba snabo block ki ba sna Mungkinja pungkuai nata ki karkhana so mlem ta betul Tikani kani hangne ka sosi ki bariatu long gani ladep shim mi garteng nadu hajar khandri de khususi ay bariatu AP hadu mentara pisa
kelempat release kadang release tang kebaci si keluar kenai pula kebabuan kelempat release kini ki bench freeze badan hangne baro kerteng ne waslema ban pule gane kini bench freeze ne gidon hadu siajar sangut ki bayo di mentoi na kani Directorate of Commerce and Industries kani ka point number 3 ka thwa de FGP hangne ke ha ba ban gane kani ka de ke kinteng ka pendu di kermen ro ibre ko kan aja mar de khajin sha de dua haja kan riu la de ban pelak ya bisa de du bentar lempat pelak ya bisa di ibre kinteng la poi ka rendang ka pisan pa yo la sai la yo ya pin no tu kam jam kam ya siu kam tam kani kam de le ka 100% luôn kani ka chu ai bitang subsidi sibu bentar ka luôn ka long sispa ti ai bi like persen subsidi ti ai bitang subsidi kani ka di kalat melathor ke bispi ni kalat bandai kam ai jam ni brio bukin seng dinjeng ke jale jo ti kane ke basusi ban yathu ba hadu menta ompat pelak bisa ti kane ke de ruwi na kalat ke bagini ki badan kerteng ni ade kalat ki bagi lak no kinyawan lang ila arta tadik bakin ya kesan lang yang jingtu ha jo ke LGP ban ya eli na menta jingbit jingjang jom di brio po jala Bakini ka wi ka RTI bagayo na police department habide wen gas kani ka jingtiet kali hantai ni scam ka ba high court menta ka ai order ba lagu noi gibri berukti la dei ban kem ti bede nga pan RTI habide ba report ti ka report na di klema ti ka kom ka order jo high court ka balami ka khanda tari kuna wisho ja afwa ti ki hab ai ka ya kani ka report high court nomor baka longgasin ke berungkung ru high court ke IPL lemba ke court kebor ba PP to amne ki evident ba kaya rap yu pa ba la don kino kan ki kam di ba tikana ba don ki jingle be an la ban touch high court ka la ban sim kum ke evident nam ta ki kebor mo bi to menta kumbala ba ni